انجمنên taxên Şex Mexsud û Eşrefiyê behsaweyekê dikin ku ji ber dûrpêça li ser taxên wan her ku diçe rewşa xizmetguzarî û mirovahî li wan her du taxan ber bi xirabiyê ve diçe. Îca em ê jî zêdetir li ser rewşa van her du taxên Kurdnişîn li Helebê rawestin. Birêz Nûrî Şêxo hevserokê Encumena Taxên Şex Mexsud û Eşrefiyê her ji Şex Mexsud mêvanê min e. Kak Nûrî dem baş tu gelekî bi xêr hatî spas tu mêvanê Rûdawî. سرچاوا جبو پیشی کمیران و دایی کمیران سلا وارس gelekî spas tu gelekî bi xêr hatî. Rewşa we rewşa taxên Şex Mexsud û Eşrefiyê di dema niha de çawa ye gelo? راستی از خوازم به دنگه و ایرودا و انجرای گیشتی آگادار بکم Kerem bike. روشه شیع مقصود آد به دمه دا دناف قیران و کلیزی که گله که مزن دا دمشه yani همو آلابین جیانه لسر شیع مقصود تا ماتی برین جبرگ او حصار این دوام دکه Kak Nûrî, yanî li vê qonağê de ew zehmetî û astangiyên herî zêdeyên ku xelkê van her du taxan pêra rûbrû dimînin çi ne? Di çi warekî de ne? نها تدیه سه تاخن شه مقصود اشرفی بنیزه ده نشتجیهن دوی سه تاخنان دا 400,000 انسان در بازدکی اموین نها همی اموین اف نشتجیهن وان تاخان به سرما و سقم را رو رومانه جبرگ موضوع نه و ریواتی خود کرن دو اموین باندور یک سر دیوستان آتیه کرن اموین بستدان زاروک نکانن هرن خواندنه خداوان بکن جبرگ سرما و سقمه موضوع صوبه نهاتی رکبانن اموین که امان در فتن گدست مدجی اموین بهتر حجمه و گلکی مزنه سیسیان جمع خسته هیه خسته جی تدیه یک خسته یک مستشفه همو اف 400,000 انسان یک خسته وان هیه جبروی جی تأثیر لسر خسته جی دایه و ذات نساقی و نخاشی و سرما و سقم پر بیه زحمت لسر مستشفی گلکی مزن بیه هاو جی به قدکرمی موضوع ترا رومایه باندور کی نینی لسر خسته جاتی کرن ایدن لسر فرنه و نان بین 11 فرنه هنه او 11 فرنه نا تام هن آرد و هنجی موضوع لسر ویاتی قد کرن بین راست گل بینانه مای حیانی نها به درفت و امکانات نهایه ویره و بری به همو هیز و دلناو چالاکیه کی کانو به نیل بگنان لسرگل قطب به ناو خبات دانه جبروی جیناتور اف جیناتور دهنه هاو جی رو موضوع ترا رو مانه قطب به هاو جی زانه گر تام قطب به کاریسه که مروفاهی انسانی التاقی چه به دنجی اوین کربیل سرگل وید که yani nahar roje 3 saatan kerebe tane heye. Emin yekser servêjî bandur kiriye me xwestan bikin 5 saat lê emin ew mümkün nebû yani. Yani bi dirêjehiya rojê Kak Nûrî 24 saetan de tenê 3-4 saetan kehrebe heye? Erê ew ê amber vera dibêjin ê zanê belediyê girtî ser xwe 3 saeta tane heye. Kerebe rojê jî heye ji bo hinek warşa bişolan û kargeh hene emên hev jî rûbrûmayê qata berf dawiyê derê din jî em zane yani dewletê jî tê hikûmetê jî niha kerebe tê lê divê dawiyê de tam kêm bûye yani ew jî 24 saata emên 2 saata 3 saata zêdetir nayê yani ev rewş di krîzekî wiha hat nexweşî nesaxî zarok emên jin kal pîr zane hacetê علاجه نه امن اوجی امکانیت نهاد ضعیف بیه. تا گفت که مدرسه دبستان جی گرتینه جکنگی و؟ دبستان تام نگرتینه. تدیه دبستان لی زاروک
کم روش بروش کم دارن دیوستانان او جی جبرگ دو داره نساق دکهبن ام بین موضوع تنهیه و باندور کنینی سر دیوستان گشتی کریه جکنگی و کو اف دور پیچه لسروان هر دو تاخان بردوام دکه بیناف بر؟ یعنی 24 می نهاندا 24-25 می نهاندا yani dûrpêçik zalim dûrpêçikî yani hemû jiyan tevizandiye taxêra yani ketî hikmê sê mehaya em bên zanê ev dûrpêç venebiye lê hema ger sistanîk jî çêkirine yani em bên ji bo raya giştî xupandine ji ber germozû nekeve taxê ev dûrpêç bi vê zilmetiyê dewam dike. تنه مازوت يعني او كرسته چنكو قدر باسي تاخينا بن يانجي گلكي بكيمي در باستبن Yani tediye alabın bi mazû teva girêdayê sed û tiştek made bêtir bi mazû teva girêdayê ê şexal û kar û bar ê di taxê da wek werşeyê wek kargeyê em bên zanê hevna hemî li ser mazû tê dişexalin em bên ger mazû tune bêse ev kargerna jî bêkar dimînin û însanê li wir jî dişexalin bêkar dimînin ez makî krîzekî jiyanî ê meîşetî dewam dike em bên zanê vajî bandorê wê yekser daye yani tevzanê ki tam de taxê hatiyê çêkirin يعني قد مازوت در باسنا بكاك نوريج داويا مهانهان حتى رجاميا ايرو مازوت در باسي تاخين نبويا يان چاوا قد derbas nebûye zanê tedî rêya resmî fermiye heye divêge derbas bê ew rêya zanê hatiye kevtin êdin ez dixwazim nixtekî din îdafe bikim nihal ceme telîfonê avdî heye telîfon ê avdî berîdê yani berîd ev berîd yek berîd li Şehmexsûd û Eşrefî û Benîzê diyek heye niha du rojin ew berîd jî skiniyaye ji ber mazût derbasî wê berîdê jî ranîge ev berîda ê hikûmetê ye em ê nehîştine mazût derbas bi wê berîdê jî du rojin jî bêkar maye yani rewş rastî jî etara bêjim kontrol û bêserûberî heye em ên di terefê hikûmetê da yan jî xemsarîkî gelekî mezin heye yan jî randekî siyasî heye dixwazin qezenc bikin bi destxînin yani va jî hetana Şehmexsûd Eşrefî bi vê şêweyê berxwe dide ez bawer dikim bêtir jî berxwe bide كاك نوري يعني الجوري و او پابندین هری سرکین کو حکومت آوگوهس حتی نهاد چارچوبیا پیمانا یکنی سانه ده بجه نه آنینه چنه yani eger em giştî bêjin ji ber çarda bendiyek yekê temam dike ji ber wê ger bendek di nav çarda benda da jî em bên zanê kêm bê yan jî eger nemeşê bandorê xwe yekser serva benda giştî jî dike lê hin bend di nav de hene di nûçe manin yani di ortê de mane di ortê de mane bi serî nebûye yek ê girtiyan yek ê girtiyan ji bo hebsciyan em kanin min berdin hew maye ê didê jî yani hew peymaneke îradê gelê Şehmexsûd Eşrefî û Benîzê qebîl bikin wek xusiyet ê heye ew jî bin pê bûye girtin jî heye ore jî hatiye qetkirin hema hemî bend ez dara bêjim kê mane seqet mane û em wê neçûye dawiyê ez krîz dewam dike vê teribê dewam dike yani yekê Nîsanê jî ez bawer dikim bi dehê azarê vegirêdaye ji ber dixwazin vê îtîfaqna ê ji bo gelê Sûriyê gelekî baş guncav bû dixwazin çi bikin va îtîfaqê ji nav bibin yani em bên divê işte zanê qesedê nekiriye û qesedê sûzxwariye û dehê azarê pêkinînaye û em bên her du taxan mecî sêjî zanê nekiriye dixwazin çi bikin yani vê sûcbariyê zanê bikin stê xêrî xwe lê ecinde hene girêdan heye telîmatin ji derve hene em bên di Şehmexsûd û Eşrefiyê da mînakî bidin yani makîne derbas dibe emir mühimê vê re heye du kes bi motorê tên pêşî wê serîcê disekinin dibe nabête derbasî û o makînê carekî din vergerînin ji bo ê berîd yani zanê indîbat û disîplînê heye vaye yani zanê tê ji vê çi encamê bigirê em bên serî pirin navîn pirin
مداخله پرن ام بین زانه اراده جد ارت ضعیفه. بله بله پەیوەندی هین بەردەوامە یعنی هون وەکە ئەنجومەنێن تاخێن شێخ مەقسوود و ئەشرەفیە لەگەل بەنیزێت لەگەل حکوومەتە سووریە بتایبەتی پارێزگاریە حەلەبێ پەیوەندی هەیە ناوبەراوەدە؟ کانم بێژم ڕوچکێری پەیوەندی قوتنەبیە ئەو پەیوەندی دەوامی هەیە دیتنانە ئیتیساڵاتانە ئەم بێن زانێ لەسەر vê pirsgirêkina kûrûfere nîqaşatiye kirin li ser wê sûzatî dayîn lê sûz di pratik da hema pêk nehatine em bên lê ev stratîjiyê me ye ê her du taxan em diyalogê didin pêş em ziman didin pêş em gotûbêja didin pêş ام ناخوازن ساعت کشی شرک ببه برز برزانی گو ام بین دیالو که 100 ساله نوک روش که تشارب که زحمتی و ام ویجی دبینن اج بر ویجی زانه ام دیالو که قطنا کن دائمی اف دیالو که لی انجام ام بین هنکی درنگ یعنی ضعیف یعنی پیکناین هولدان هنه يعني چه هولدان نافخویی بن یان جی درو بن جبرا کرنا و دور پیچا لسر وان تاخان؟ همو آلاو اگ دور پیچ رابن ام بکارتینن يعني عشيرات النابجر وجهاء عشائر مجلسي مي داوية تاريخ مع أواكر مجلسي عشائر الشيخ مقصود الشرفية وبني زيد يعني جور نابجر وحياني ام بين امي امني ام دناف كار وباردانه ام دخوازن اف برسكريك جكو كده وري چاره سر کرن و حكمه جي اركاخوي اخلاقي و وجداني لهمر قده خوشي ام بين بيرابه يعني ام سر حكمت دينيه و حكمه جي به دور پیچه به سیاستی ام بین دم قزلش که نکن به قزلش که گشتی جبوی حکومت دینه جبرگ کریز سوریه دا آنجا خنه ام بین دنابری گلی سوریه دا چاره به ام بین هیوی مجی گرده در بودا اجنده هنه ام بین دانه املاعات عرب دمینی املاعات هنه ام خودن حکومت جیوی در که به جبرگ کریز سوریه دیانه و سوریه کانون چاره زریب کن و او امکانات جی هایه یعنی او امکانیت در فتحه که امکانه بین برسکریکی خواه به دیالوگ چاره سری کن لی مخابل امین زانه دستواردان امین جهیزن می اقلیمی دا یعنی کامنا بیو ترکیه مداخله به مداخله بیایه همو اتفاقی نیسانه جی و آزار جی دخوازه جی اوترا که جبرگ ند برجوانده گلی او حکومتی ترکیه اف برجواندی گلی سوریه تایه کاک نوری پرسا من یاداوی بناوه خلک وان تاخان بانگاته بوکیه و بانگاته چیه جبرا کرنا و دور پیچه ام يعني بشك اساسي حلبنا ام نف دروي پرغال حلبنا تدير انك خصوصيات هنا وخصوصيات نجي مسار اريكري وما اتفاق كريه قبول بيه جبو ام بري جوبان في حكومتي خازه به حكومت كي روا و گشتي دبه گزانه وید برچاو رو به دور پیچ انجام کی ارینی جبو گلی سورینی به اون جبو حکومت دیدینه دو ام برای گشتی دکن یعنی حق آگاهدار بن سر هر سه تا خدمه حلب دا ام بنزانه ام کریزی کی پرمازن روشی کی مترسیدار بلکه هزار انسان نساق بکن و نهاجی ام بنزانه هر دری مستشفی بنر زحمت پرمازن سر مستشفی و ره ام خازن زانه رای گشتی زختی که لسر حکمته بکه ام بین زانه وارنا و به موضوع چی درباز به ایدن هم با رای گشتی کرداد کن یعنی کامج با شوری کردستان دست بکن حیانی باکری کردستان حیانی روجلاتی کردستان و روجاوای کردستان و اروپا گلیم ای حاضر و آمده امین کانو بن به حرس تاغناب تنی نیل بن ببن دنگ و رنگوان و قانون ابنتوی دیلی دیپلماسی دا کانو بن انجام کی و زختی کی لسر به حکومتی چه بکن و انجام کی ارینی دفعی گلک اسپاسیاتت کم کاک نوری شیخ و هفسروک انجمن اتاخن شیخ مقصود و اشرفیه
جا شیخ مقصود تو میوان من بوی تو گلکی بخیر هاتی زلا ورز بوی واجی اونجی دنگ و رنگی منه گلکی سپاس تو هر هبی